叫做Newa Me Jho。जोजो लपव अभिवादन रो खुई खुकाउ Newa Me Jho दुना ठोसान्त्रा साके चिकपिन नियन ठंग वेन संचबार पट्टी फेसबुक यूट्यूब पोस्ट जिग ठो Newa Me Jho ले चिकपिन सक्सित दुनुगला निसेन लस कुस्याना जना देशों दुनिया देशों पिंचना ज्यादा निना चुना डिपेन चिकपिन सक्सित पिंचना ना प माया मतने दिशा चुना ठौ नेपाल सम्मत 1142 गुण लगा द्वितीय ख अट्रेको 2079 साल श्रावणीय 28 गते सञ्चरबार थौया खुई खुकाउ Newa Me Jho ले सराठे ज्याजो न्यारुङका नियमी पनि प्रतिक्रिया नप ठिठी मिन्जनी गुजी गुफनी खुनो नेपाली सहित शुक्रा शास्त्री बुगुदी ख ठोकटा मिग गुफनी खुनो वेकै जर्मनी जुल ठौ वेकै बारे संक्षिप्त जानकारी बिगुजी शुक्रा शास्त्री जोशिया संक्षिप्त जीवनी टुक्टो माधवराज जोशी व रत्नकुमारी जोशी माइलमका शुक्रराज जोशी ख वेक नेपाल सम्मत 1013 साल विक्रम सम्मत कथा 1950 साल गुपनी खुनु बनारस बुग जुल विक्रम सम्वत 1962 साल पाके शुक्रराज जोशी दरबार हाई स्कूल खुटैमे बना चोमले वेकै बा माधवराज जोशी पशुपति माध्यट लोट हाल रहेको अभियोग है उब्लया श्री 3 महाराज चन्द्र शमशेरियाको इजलास है यातना लिप कैदियाट झालखाना लामेसे सन्तान ढका वेकै जहान काम ह्यापनिको लाटन लोचले मुजुको खोज्ने याना शुक्रराज जोशी व वेकै दाजु अमरराज जोशी त दरबार हाई स्कुलमा पिट्न हाल अनलिपा शुक्रराज जोशी पार्टे हुना शास्त्रीटको बनाजिल आका पनि सिरेका नेपाली ल्याउले श्री 3 चन्द्र शमशेर वेकै त नेपाली टेक बिचायाउ ख तर वेक इलाहाबाद हुना आर्य समाज विद्यालय प्रधानाध्यापक जुल भारतीय ठिठी ठासे हुना नेपाल त युक्को डुग ठासे संगठन देख्यौ जायना ल फे चोले सिक्किम भुटाने न हुन फे जा वेकला खे भे नेवा भे न प हिन्दी भाषा सफु जुल अजाउ सफु मध्ये स्वर्गको दरबार नांगु सफु प्रख्यात जुल सम्बत 1994 साले नेपाल टेउ छौ प्रतिनिधि मण्डल भारतीय महात्मा गान्धी नाप्लाना नेपाली बारे जानकारी पिल ठुकिए नेतृत्व शुक्रराज जोशी याउ ख ठय अभियोग वेकै त नजर बन्दै यात जनता टेके चेतना ठन्त विक्रम सम्बत 1995 साल मंसिर महिना वङले भाषण यात ठय अभियोग वेकै त जोराइङका खुडे कैद सजा बिल ठय पिनु लिपा वेकै मजबुम कला मेनके देवी जोर टचो जुल ठ सिन्य भाग्य ख्वाचक स्वेरका सरकारी न्यनि अनुने विनय यासा भाग्य ख्वासुक मब्यो अन्ते वेक मन्त ठ कला हो म्यासिको शुक्रा शास्त्री जेले निन वेकन उब्ले ममको वीर अस्पतालले वासा यात होटा मब्यो वेक सेन्ट्रल जेल कैदे सजा भगेना चोबले 97 सालीय काण्ड चर्केजुल अपोस्ट जोनायंकल डाल कसायट उगो काण्डे शुक्रा शास्त्री टन जेल सिंह दरबार यंकल माघ 6 गते शुक्रा शास्त्री ट ज्यान सजा यंकल माघ 10 गते वेक अप्सन चुना चोमुख उखन वेक छेन चुना हगु मरि नेट्यले स्पेन्ट वया नेट्यंगु मरि मनुको सिपिन यंकल चाने से 12 बजे तक चौकी टया अन मचली यंकल वे चाने छौसी चंगु चा वे कै त फासी यखट तौ वे क शहीद शुक्रा शास्त्री सचिव नि गुगौ जर्मनी क वे क या शहादत प्रति हार्दिक भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलि दिछया नेना जिल्ला शहीद शुक्रा शास्त्री जर्मनी लस्ता वे कै बारे संक्षिप्त परिचय तो चोसु भुवनलाल प्रधान चोयाट शहीद परिचय नांगो सफ्टी साबार यानुदल आन्यना दिस छपु देशे मी चोमी बुद्धिलाल महर्जन लेवस गुज्जमालाकार जिगो जीवन ठनिय अन्त जुसा सोइगो अन्याय सोया जिमेल जिगो जीवन ठन हे अन्त जुसा जिगो जीवन ठन हे अन्त जुसा सोइगो अन्याय सहय जिमेल सोइगु अन्याय सहय जिमेल जिगु जीवन थन हे अन्त जुसा
हो धरती सुनने ये कैसा हो धरती सुनने ये कैसा सोईको आसया जति कहे मैला हो धरती सुनने ये कैसा हो धरती सुनने ये कैसा सोईको आसया जति कहे मैला जिधे चुला बन है मफुसा जिधे चुला बन है मफुसा सोईता तुत्ता नला कहे मैला सोईता तुत्ता नला कहे मैला जिगु जीवन थन है अंत दूसा जिखा के बल छपुती मधुसा जिखा के बल छपुती मधुसा सोईगुली घास काया मैं है मैला जिखा के बल छपुती मधुसा जिखा के बल छपुती मधुसा सोईगुली घास काया मैं है मैला बरु थागु बल है लभजो ने मासा बरु थागु बल है लभजो ने मासा अन्यावो अत्याचार भेचे जिनैला अन्यावो अत्याचार भेचे जिनैला जीव जीवन थन है अंत जूसा जीव जीवन थन है अंत जूसा सोईगु अन्याय सहय जिनैला सोईगु अन्याय सहय जिनैला जीव जीवन थन है अंत जूसा शहीद सुकराज शास्त्री नेपाल पासी चुमिरका अपोष्ण मसु ठोक वेकै बारे चुइपिन्छ उल्लेख मया वेकल खेभ्या नेवा भ्या हिन्दी भाषा न चोयादी नेपाल भाषा व्याकरण नेपाल भाषा रिडर नाङ्गो सफु खे भाषा स्वर्गको दरबार छपु चोयाडौ वंग नेवा मिजो न्याना भिन्तुना प्रशंसा भिस्ट जोजलपा सुबा नापा ठिटी स्टिकर पाके ठगु मोनिय खम्फया दिपि रवि जोशी रेशव जोशी रत्नमाया जोशी अमृत रत्न साक्य बेबी रामेश श्रेष्ठ मङ्गलदेवी साक्य रत्नमाया जोशी राम प्रजापति नरेश यम श्रेष्ठ निनु श्रेष्ठ मदन अमात्य रमेश कपाली यदुस शिलाकार व राम बाबु श्रेष्ठ चिकमे सक्षित डुनुक्ला निसे भिन्त्र नापा सुबाडो लिपना ठटिया सहभागिता दयातुनी दिगो मनटुना YouTube जिगो च्यानल सब्सक्राइब जना दिम प्रज्वल महर्जन एटा डुनुलन सेन लस्कुस व सुबा बियाजुना थोटुंगा दक्सबे नापा उखनि जाजुले इलो मलागुले दुठ्याक मफुगो कमेन्ट भने नापा उखनु कमेन्ट दुठ्याक मफुगले क्षमा फना जना नापांगो कमेन्ट किरण खर्गी वेक्ला ठस्वेदल जोजलपा दाजो गोला पर्वे छिनापा सकलसित पिन्तुना ठौठो लोक वाग जाजो पाखे नाजा म तबला बाद गणेशलाल श्रेष्ठ बारे छुसु खटनिन इच्छा यासे वेक्ला संगीत याटग मिछप्न इना पिना चोना किरण पाजो जीवन जोजलपा नापा गोला नखाइ लस्ता छिटन पिन्तुना दो
उस्ताद गणेशलाल श्रेष्ठी भारे छटवा परिचय बिउ कुटया सम्भव जुल ढासा ठयान लिप यो चाहिँ ज्याजुले प्रसारण याको छु तोडुङ्गा मेरो कमेन्ट ब्रह्मदेव श्रेष्ठ वेकला ठच्चै ल नेवा मेजो 64 लागि छपिन त सुबा थो ज्याजुले नाग पञ्चमी बारे नेवा संस्कृति नाग्यो मोटो व नाग पञ्चमी खनो मुलुख फुसे फुटेसन च्याटेको नाग टिकेको बारे आवेको शुक्रबार येले 15 थो येले 15 आवेको शुक्रबारमा हो ओखने शुक्रबार हुन ल थो लिप लाउने ठट जुगाउँछ ल सिलिए मेव मे बारे बलि उडे ना जापे संगीत कार्य डट्वी सन् 1964 डक्ले नापाई संगीत ख्याति प्राप्त यापी संगीतकार लक्ष्मीकान्त प्यारेलाली बारे केदार श्रेष्ठ चाकुमाको गो हाइकुले न लेच नाटक मे बारे मिजो 64 कोचाक पुमक न्यनी खन सुबा ब्रह्मदेव बाजु ज्याजो जना पॉइंट अनुसार चोया डिगले गुनिबले अफलाइन ह्याफिसना चो बुनागर कमेन्टी लागि सुबाडो रवि जोशी व रेशव जोशी जुन ठर्चोइ दिदा हनिबामा प्रस्तुता जो वरिष्ठ गायक योगेश बैदे हालाडिगो मिचोङ दर्शन बाला टल मेगवाले टारा दिएबो मिरा राणा टटा हालाडिगो मि दस नेनिगो आशयना निमु जोशी बाजमी योगेश बैदे मि बाला टाका दिगले सुबाडो छिगो इनापे मि जुनावया कोलम वी मय यमा पाउडर क्रीम बियो तो मि टारा दिएबो मिरा राणा हाला टौ घट के चाहिँ संगीतकार कृष्णमान दंगल चोया टम विष्णु जल्मी ख निना दिस
गायक योगेश वैद्य छता बेस टपन ज्याजो जना वेकै जर्मनी भिन्त्र बिया डिपी नरेश यम श्रेष्ठ जुन ठचैदल गायक योगेश वैद्य जुइटा जर्मनी भिन्त्र नापा शान्तराज जुयाट सुबा ठटिया रवि जोश जुन नाजाम गायक योगेश वैद्य त बुढिया आफ्नो भिन्त्र देशा चुनर गाचुइदल छिकपि निमेस्ट न जिगो पाके सुबाटो रमेश कपाली वेक्ला ठचैदल जे नापा नाग पञ्चम खनि यानको जिगो कमेन्ट गर्जा डिलेट जुल मसल अर्जुना जित यो म लोक हम गायक योगेश दाइट जर्मनी एक भिन्त्र बिसे नेवा ज्याजुले मुक्क नेवा मिजका हाका बिजाट इना पेना जुना तुके मतलब जित मिमेको भ्याम मयो टेको मको ठो हलिमे चंग डक्को भ्या जित उलिए यो कपाली बाजु छिगो नाग पञ्चम खनि कमेन्ट डिलिट जुगो खैमको डक्को कमेन्ट कपी पेस्ट याव ज्या मिल्या यावले छौ नियो अठी उखुटको लाउनी फु छिगो न अठी जुगङ खस छम फना चुना नापा नेवामी जुका ह्याक्यु बारे कमेन्ट उखुन्न बन्टुनकोले टुकी एलदिस हाना बियाजुन माली मुखटला कमेन्ट लागि सुबा मेरो कमेन्ट दो दिल बहादुर चित्रकार जुन थच्चै दिल शान्तराज जो नाग पञ्चमी ज्याजो संगीतमय वन लोकौ हम गायक योगेश वैद्य जे मे व मुचबले रुचि नियन खन मुस्यु खन नियन छिटा आफ्नो सुबा चित्रकार बाजो मने खचया दिगले छिटा न सुबाटो ब्रह्मदेव श्रेष्ठ जुन थच्चै दिल डक्ले नापा आर्निक संगीत खेले ना जाम पूर्व जो ज्ञानेन्द्र शाह अटैम जी शाह नापा क्वाटको स्वाफु दुम अले संगीत प्रवीण नरराज तकाल व दर्शनदास श्रेष्ठ गुरु नाराट लोक वाम गायक योगेश वैद्य त बुढिए लस्ता यक्को पिन्टना तो छताबेस टपन जाजो योगेश वैद्य जीवनी बारे मुस्यु ख मिनट ना प्रस्तुत याना दिगले आफ्नो सुबा अथिया साहित्यकार केदार श्रेष्ठ तन टिप्स लागि आभार व्यक्त यासे सुबा देसे आजुना ब्रह्मदेव बाजु कमेन्टी लागि यको सुबाडो लिपन ठटिया गोहाल दैरिको आस्याना नियमिपि गायक एवं संगीतकार दर्शनदास श्रेष्ठ नेवा मिजो छताबेस जाजो न्याना वेक प्रति श्रद्धाञ्जली देशा दिपिन ठट्टु डचबे नापा गीता खर्गी अमृत रत्न साके रवि जोशी रत्नमाया कोलु चिकमे सक्न यको सुबाडो लिपन ठटिया सहभागिता दयातुनी रहेको मनन्तुना मेरो कमेन्ट हो गंगा खरेल वेकला ठच्चै दिल जिम्बा स्वर्गीय दर्शनदास श्रेष्ठ बुढिया छताबेस जाजो भया दिगले नेवा मिजो 65 त यको सुबा गंगा खरेल जो नाजाम संगीतकार दर्शनदास श्रेष्ठ म्यामेजो छि गंगा खरेल जो कमेन्ट बन दया जि खुशी जुल दर्शनदास श्रेष्ठ बारे छताबेस जाजो छिसन न्यना दिगले जाजो सफल जुगो पापा छित यको सुबाडो हानचका ब्रह्मदेव श्रेष्ठ जो कमेन्ट वडो वेकै ठो कमेन्ट दर्शनदास श्रेष्ठ बारे जो नि थन जुनाउ जुल वेक्ला ठस्टुइद ल नेपाल सम्मत 1043 साल गुना ठो दशमी खुनु जन्म जुमा नेवा पास खेले नाजाम संगीत कमी दर्शनदास श्रेष्ठ जिता हार्दिक श्रद्धा सुमन देसे आतुना वेकै बारे मुस्यु ख जानकारी बिया दिगली सुबा नेवा पव नेवा मि मध्ये ठौ वइला कने वइला एव या छुया ढाइचा जिजुको मन चोला ढाउ मे आफ्नो हे यो टाल छटा ख ज्याजुले 6 दर्शनदास जन्म नेपाल सम्मत 1043 वेको मोरुको 2033 साल जेठ 11 गतेरका प्रसारणा दिगदो थो वर्ष नेपाल सम्मत 1142 वेकै जन्म 1043 घटे याबले फरक 99 जुठे छ ब्रह्मदेव श्रेष्ठ जो ज्याजो कोठिक जना कमेन्ट ना दिगले यक्वे लेटया थो रेकर्ड याटा भच्च बिचायनो न ख वेकला 99 वर्ष दुगो खण्ड त थो स्क्रिप्ट जे क्रम हे दर्शनदास जे निगो जन्म मिति ल्याउल छगो नेपाल सम्मत 1049 साल मेगो जन्म मिति नेपाल सम्मत 1043 वेका 99 वर्ष दुगो खै मुखला टका 1049 साल यो जन्म मिति कैबले 93 वर्ष जुवाउ जुल सर ज्याजुले ध्यान बिया न्याचना दिगले खुशी जुल कमेन्ट लागि यको सुबा रमेश कपाली जो कमेन्ट ठुक्न दो मिजो 65 हनिबम संगीत कमी दर्शनदास श्रेष्ठ जीवनी बारे व वेकलन लेच नाटक आफ्नो मनिया यही फुक नाचना यो मै खाना येका आला निये ज्यावन धाउमे नापम निन मनोनी गुज्या थो हानच क लिपा लिस्कया हाका बिजाटा इनाफिनातना थोगु वय सिलुवनी मफपि सिलुवना टिहे गंक येले कोन्टी गनिय ल सिलु वया चुनी गुली क्वाटी फुनी खुनु मोल या पुण्य या उठा यो ठाफोटो अठिया ठन गठे सिलिया ल अर्थात जलवया चंख अठिया फोटे चोय पिन्न अनि या सिलुमाडियो वनी गुडका फोटो धुलिखेले वनी गो लस बिचे गुवना मोलिगु चलन्तो कपले बाजो सिलिया खण्डुठिका कमेन्ट या दिगले यको सुबाडो लेपन ठटे मोसि उचया दिरेको आशयाना
कमेंट बनीको डिका आज का मिन्जना दिस हाकितेनगु मे धर्मरा राज गर्ने कार्य भुंगाच नांगो हाइको सफ्टी चंगो चाको हाइको मुंका मे रु ब्याटौ ख तो अन्तर्राष्ट्रिय हाइको दिवस सन् 2019 साले दक्षिण नापा सापने जु ख तो हाइको मे द संगीत बद्द याम वा हाला टम सुमन कपाली ख न्यना दिस सझा दुगु छे सपे फुजित भू सझा दुगु छे सपे फुजित भू जिल जामलु लिके ठाकु रुद्राक्ष मनुष्य लिके ठाकु रुद्राक्ष मनुष्य एकमुखी nilasu kelhe minggu mikha sichugu kicha songu nilasu kelhe minggu mikha sichugu यत्य जीवन निर्मल जलाशय शान्त छलांग संझा दुगु छे सपे भुजित भू जिगुकुल छे मन सुना तो पुला दुना सखूं पा जिगुकुल छे मन सुना तो पुला दुना सखूपा बुलुगु पुखु बकुला ध्यान मग्न पिहामोन्या सझा दुगु छे सपे भुजित भू स्वयंभू त्वथा अपमज चेथिंके क्वेथ्या सकल स्वयंभू त्वथा अपमज चेथिंके क्वेथ्या सकल धर्म की पाप मन से वेलात यथार्थ सुख
सुख सझा दुगुछे सपी भुजित भू मेडुंगा हाना कमेंट स्वे अमृत टट्न स्थापित वेगला ठर्चुइ ल छिगो फुक्क जाजो न्याना न्याक्को न्यासा न्याना चुने मास्टर वेगो छिगो जाजो पिन्तना डो मड्डीके न्याका चुने फयमा बेलाइ स्थापित भाजो बेलाइट निसे जाजो न्याक्को न्यासा न्याना चुने मास्टर वर्का चुया डिगले मन लेटल छिक पिनेको माये मट्ने दया चुन तासा ठटे मड्डीके न्याकी टट्टिबो जो ने कमेन्ट लागि सुबा मेरो कमेन्ट ठोक्टन डो किशोर टुस वेगला ठर्चुइ ल बाबैले ड्यबैको सन्दर्भ लिएका जिगो मिठोको मिखफा चालिवा न्याप्ने ठोल ठटे बैड्य बैठे गोला लचियंक मंग लाकुले लुजाको स लुका न्यनि सिजै पिकों लागो जल कुण्ड भएमा ओ कुण्डे अचव्य बुड्ड छम्न दै सार सक्सन मसिफो वगला हाना ठट्न चुइल पेंग ठोर चा यो उनीले ठन जल काएको चलन दो किशोर टुसा बाजो जानकारी लागि सुबाडो सिजयको पिकों लागो ठले पुकु डेका उकि अचव्य बुड्ड तयाटेको यलेट सस्यो तर ओगो ठासे अटे छ्याटे आटल दैको ठास अपोष्ण मसियो सस्यो सा ठन कना दिसजो एगो कमेन्ट दो विराट श्रेष्ठ वगन ठचुइ दिल शान्ताज दाइ जोजलपा भिस त छलपले ज्या मट्टिक न्यानावे आतनो दो जित अटिक यो विराट भाइ जुगुन जुजलपा व भिस त दो ज्याजो मडिक न्याना चुना दिगले ले तल लिप्न न्याना चुना दिस छिट यको यको सुबाडो दक्ले लिपांगो कमेन्ट दो किरण खर्गी वगन ठचुइ दिल जुजलपा दाजो येले मोटिया सिरे व येले बाडीगामे बुधबार डेकुन माउ चलन व येले 9 बाजाइ बारे छु पाकेन छुछु खन्यन दैला तका आसिया से ज्ञानमल भजन सबै नापेना चुना किरण खर्गी बाजो जुगुन जोजलपा दो मोटिया वपि मोटिया सिरे रुका छ तया दिगो बरीगामे ठोइट बारीगान ढा अनुलु सिथे चम भगवान बुढैठा डेकुनिको चलन दो थो बारे बालको मसिउली टाइम मक्त छमेना दिस अले येलिए 9 बाजाइ त मंगल बाजा लाकु बा डेगले पिगो मंगल सूचक लाकु बाजा ढाग्न या फुलाङ्गो ठिटिरिटिको त लाकु दुटा ठाउनी मागो ठिठी बाजा पुचै त 9 बाजा ढाइ थो 9 बाजा रिगो गुंगु बाजा ढाउ मखो थो बारे मनु त भ्रमे दो थो बाजने छिन्खुको बाजा दुठ्या थो बाजा ठड्डो टिमे नाखी काशी बाजा खञ्जनी कोचखी मगखी डमोखी ब्याह बाजा मृदंग ढोलक डह कोचा डरमा नगरा नेको बाजा व कान्ता डबडब ख थो 9 बाजा गुफने निरखुन कुन्टी थाए ठटिया मंग लाको लुजा कोए व स्वयंबिन ठाउनीमा ठटिया नापा नारायण हिटिन ठाउनीको चलन दो आव म बस्यो छिसा ज्ञानमाली मे इनापिना दिसा अजाव्या छपो बोर्ड मे निना दिसा गुला या इ ख थोमी ठौकने निठटे ने टुटै रुपे बाबैले पनि निना दिसा भाष संस्कृत जुसा नेवाटेस बनावया चंग टुट ख निना दिसा
तुटो मेडुंगा ल्यासल्याम या मिनिनालिस जित छ जंग लाठे याना ख्वा छंग खसो फोठे चुंग तो मिए चुमिक रमेश कपाली सव संगीत सुमन टुलाटर ख जनालिस जित छ जंगल थे याना ख्वा छंग खसु भूथे क्योंका जित छ जंगल थे याना ख्वा छंग खसु भूथे क्योंका छजित ही मिचका गणवने तेना जिगुमन शंका गणवने तेना जिगुमन शंका उनी खुनु सर्गे मिला जगाली नापतारा न जगमग है थी उनी खुनु सर्गे मिला जगाली नापतारा न जगमग है थी तो मन छंगु खा क्यों गु खाना की तू यू जाना क्यों से खनी तू यू जाना क्यों से खनी जित छ जंगल थे याना ख्वा छंगु खसु भूथे क्योंका जित छ जंगल थे याना ख्वा छंगु खसु भूथे क्योंका छजित ही मिचका गणवने तेना जिगुमन शंका गणवने तेना जिगुमन शंका स्वयं ते तेल का समिता थे याना मन जित खोजक लाका स्वयं ते तेल का समिता थे याना मन जित खोजक लाका छमन तकी जी छुजी धका छहे छक दारे में जुआ छहे छक दारे में जुआ जित छ जंगल थे याना ख्वा छंगु खसु भूथे क्योंका जित छ जंगल थे याना ख्वा छंगु खसु भूथे क्योंका छजित ही मिचका गणवने तेना जिगुमन शंका गणवने तेना जिगुमन शंका गणवने तेना जिगुमन शंका गणवने तेना जिगुमन शंका गुल्से सापर मिग गुल्से ठौ गुम्फने क्वाटिल बकफ गजु थे सापर नल बकफ गजु ल सापर नाकाल के ख्या जो मर्किन श्रेष्ठ लुमस वे टुकी छिदा ओके सापर बोले मर्न डाइट लो मंकेको अन्याय जी वेकमा चोया वेक यम पास नगेन्द्र हारा लेच नाटको साफरे मिनिना दिस सापर खुनो ये यल व खोप दिस वे प्या होला दाजु के त किन थुन्ने चाले चंगु मे त फुक जी नपा जिता ता पति दोलन्दो बनु त मुना पब्बे न है दबु पति जिगो संगीत सम्मेलन हाल्थ्यो मे त खलथो मे त फुक जी यक्को नपा हाल्थ्यो रेकर्ड तर अबले बालाको रेकर्ड बालाको थप्छ त्यतै मुक्त एजले अबले मेसको ठेक क्यासेट हागा सुनाएर जी हाल्थ्यो मे जुस जिएम हो छ जु साल गेजो रहा थे सापारु खुदुर आएको बिचमा हे तेरी मैले बारगा हानसका बालको मे भर्याउला बे का सक्षाना मे हानसका बालका हाला टिका का ताउ कारने न हानसका थित पिकु ख तर नपा
थे संगीत सम्मेलन जीवले जी मिहाले बोले न्याबले मिहाले न्या छोन्यो सारी कनि यान्ते उला छिक्छु शिवे जीमा यो कुला मखो छपु जको जुसा थो मिहाले न्या अबले कोन्ते छो सारी कनि नि सारी कनि जी मसो सुपासते कनि गुजी बानिए मरो सारी कनि जी मसो सुपासते कनि गुजी बानिए मरो कना जकना छपाइ दथन बाला पनि नानिए मरो मदन कृष्ण श्रेष्ठ ढुङ्गा मेम श्रेष्ठ मिञ्जनानी छ मेम श्रेष्ठ टाँबले इन्द्रलाल श्रेष्ठ ढङ्ग मर्नी भन्छ ढङ्ग मर्नी मजथे क्या मजोने मजथे मजथे क्या मजोने ढङ्ग मर्नी ढङ्ग मर्नी मजथे क्या मजोने मजथे मजथे क्या मजोने ढङ्ग मर्नी ढङ्ग मर्नी कोठा चना मर्को नै को कोठा चना
Nina Luck Newa Me Jho. Napa Facebook wa YouTube ya jazo nina like comment wa share na di pin saksta yek subado thoi jazo kochale tasan jo uigo wa nyaifuko nicha phema bojan hita bojan suka dhego mantra nuewe ka nya phema ka pintna de chatna thoi ta thop prosto ta santra saki ta bira biadi sa thoi ta ba liba hanan napla